Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu adangan bushrani khair mala nikaundo mlio harumazen sana za dunia. Watukufu uskwalelo hunu sifanya taratibu njenjie mbabe harumasuje kongi muhimu haku nadu husu zebie ikaongarwa nao ze balbala zilio njia mbabe tena ya mwesu ala vili nuzise au njiuzise au rejiuzise ya ukaya ibanu je ibanu ebwana yinu heliri wanao eske vanu kweli ngaruwani yao ze haki za mwana mkomori hau ngasi upande harumesu ala yo kamjonjia mbabe harumwa mirongozi kao tsiyamba juzi sivirilia ili heni mri ya shiriara mbuo bandu konga nzuru wasulishiwa ikaduera arunga mjonjia mbabe nuhusu masuale kauti yauno juzi na dua ya henu su Shabani yani dua ya henu su Shabani kao riono na balbala kao ngela thimori jeleze mbabe hauri ritahe hauri uzise hauri hauwe arma suje huyo wengi abo watukufu ngamtadoni hadise madamwando nande mada husuze bie ikaongarwa nao kana ikakarjabeza ra tapilia rajera rele wakabula yabongar jukar mo problemu hosoni ho helinwa nao zanongo elizendao watukufu sinawla za wakati sifanya muhimu ni njie wakati ya mada uno kamjoka bandu wa mwezi mashughuli shaumwe mjoka tranquili na bimirongozi yangu watunokana simundu balbala nji haruma suala hamada lino ngamwanao kana harumazi mashughuli suala heze biye ikaziwa heni mriado vumbu wanongoza husu komori ngwamba kakana ujo henda komori na mrujo henda ujo zilwa hata umwiso ngabo wandu kawakansi ha tartibu zokana uende aeroporo ndo wazie wandu eni mrujo kwanza pashia iwange hapo mimi ya manzono nisiza fikira zangu suala yinu suala yinu gejuta balbala ngejutso ngezandu wenji wajujimana harumensi yinu helinu namaze ngo salamu mwanama mtukufu Hassan Gosatwer wenga wala dimari tsange heni mrielewe rijukanaye jukaenda aeroporo awijuka ure mamanyanya awo helewa shangu jezo aredao ukaya watukufu mrujuka welewaje yakana suala ya heze biye wandu wenji kwa unesaukana wano suala inu ya sirikali ndo bloke zengo zinu rija rone sokana handani geladmo leo huwaniaze biye watike namna yo kamriara mbuwe kana inu dailambana ndo wanao hunu shamja mwangalia au mdaza mwangalie imrukonde atendeziwa aruma suala heze biye wonde mrikao hatendea ya dawla haki hunu Marseille na nyinga mweshale yao kakabla ya yao ngabo makaulu ya kadonji yao kana hata bahindu mratibe shemdza hai ritsede western ritsibe bahindu wandu kabla bena mna hiyo ya baba hainu gejuka kutsongeza wandu wenji wele ukana vanura ili yatende bwana yinu woide mrikao de atende ya ukana warotsede komori c'est vrai kabati mwanadamu tsutabia ukana hutabia so roho nugar tabia wazinji rikaba numkamona mkawono kana mwana ya ka Marseille mwanzo afanye papier abala de de Paris ende ifanye na hizo pia kabati paro ziona ya baladi manduele ukana banu yembwana yinu yukana wanduwa ziyertsene komori wanduwa melange ngoza husu politiki bohari yende mana mwana ukana ngabo mna ugiri ukawandu wenji mbutsa uo yatoe 5000 euro yatsinze bie de komori yabo hazarele wano nono buhari banu kabati mwanadamu welewa suala yino bano nzuri behwa yukana ema kaulu ya lawonziani ngala wao kaya banu za agency zambukana karizia karijenda narenga bie ijomkini shaba wake solution harmu hadisi yenu abantu ambao namna hiyo banu wanakomori watundao ngozi sao ukana bamvi hanyu
mwamba ukana bano bana zebie zilo hali ya serikali ya Komori watsaha yokanda zebie na ziheye izo ndizo mwamba onzi yani zebie ziheye ili waduhunda bie za bure kangwa pashi yao anisisiri tabihe wo wasahilishihe yode makauli ala wao hunu ebanu raili nyinyi msamjokana ya problemu yo Komori yono bahanu zebie zilo hali zabarindri ni ya komision ikaunde ahima hawana zengo zinu msoda Komori mwenda mwatsaha omwe mrambie zala wana haumjue le fundo linu yokana numa kalima ndi ala wauba shaka batu thibitifu wonesa ukana rogo flande zazia ye bia ilo ali shama kauluba agence na bano agence wo imruko ye mchuzi yokanga we airline wende mwenye avio swafi Olando dafanya mikataba dena yensi bahe agence hende hado hula nae ili atemba faida yabweba kaulu ya lao vanu galao kana agence weti mwenye bie agence weti inde mruko yofanya mikataba ya nsi haruma nuguza husu voli sha mikataba yofanya wa harumwe mwenye avyo huyo yani the airline wingo ndo harumwe airline hende harenge bie hajabala hajahe chuza ili ya hunde faida yabun swele wakana garjor do be swala inu yukana agence habajao mwede mwangalie tena wale kaundo ya tende ya zenungu zinu yukana zebie ngela dhimuri hime ritsede Komori ya tende ya zenungu zinu wa imruko hamba kaja kubelu kanga mora isi harumwensi yabaka mtsono kana linuba yande lanzori fanya banu wa ya tende ya hunwe movement yokangela dhimuri zie tsede Komori ngujuo yokane problemu ilo banu Komori kana ujuwa yambe kana narudungane komisyon narudungane de Komori rafanya mahadisi wakaye mruwai wae kaja kubelu kanga mora isi yabonga mhanso kana inti politiki tsine tulobo inu politiki de tulobo hari kati politiki de tulobo hari yabo wajonda Komori wende wakenso hadisi dwane daula ya Komori wajue omnofu lo banu zabarindi ni yepie ilo hali shangwa baonzi yani yokamanwe sirikali wao do wamba ukana gela dhimo wanru wado tsinza pia zali no muimuru dondra ze faida za hatu repashia ya umakaulu kwa mngono ka yo politiki de tulo wahari kati politiki njoka mwende Komori mfanya mahadisi na rensi tofautishe maisha ya hatu sonsi pia na siasa bezilio banu mngono ka inu siasa yoka owanro wenji mmonao washemezao banu wanaruwa kabala jana wanambio kana tambe rohula mtsibe ritiba hize gari ritiba hize jao ngwanzo profite bana basainu yoka naritsende Komori soti pia nabukono nikashawiri shashawiri ngomba ukana agence hawambi ukana ekaka rijenda ragaze pia yabunga rujondri hana shawiri na agence wetsinde mwenye voli agence wetsinde mwenye bie sha agence wimru Kongo ndo hahulu bie hajahi chuza hatia faida yabona hili karijaone si ukweli ya mwana Komori kajaone si ukweli yoka eske bandu zengo zinu imri atendea zengo zinu ranzi wimru ko ngwambo kaka batsi raisi ngaja menga daula ngwambo nsinge jendao yawetsi lojuko dafanya mahadisi runde soliso ya hebie yaweshitsa hondi dokana gar bloqueo hama dabara karambokana mrati tema pesa abeshamza mrati behegari mrati bebahiru ngwa profito azingerele fundo lino wabeukana kabati mrujoda Komori yabezo kolende nuza sawa yoke kakweli zenongo zinu wazirenge kweli wawaniye na Mkomori yabozi joka hobenufu eselaro no kowaze wa hatu wazambao warumazi mashuhuri yokana batike mrujorenga bie nejorenga bie weimru ikaunga rjo mlaba yensinde renga we milade rengao kamna zemangali banga tsunguru milwa shabanu yehunu garumi yao miladai na mrambi babanu mila yomru patsa hakahotengweni mruto hakotengweni yemila lohunu mrujonda walole ulise wandobahiru utoe mahari ulozenga sija ujomba bala kuja parolola yabo hunga bo milaje yabo hunuka bo hadaje
shabu wala ulona adahu ulona mila rede afanya ada komori alisaonu komori shawala ajafanya hazibanu mwana zalwa banu yafanya hazibanu yasimbuha yamba ngondo la salaba la dimoloze gela dimoto mahari ya meru fulani gela dimoloze ngazija yenda atoaze malizilani kangazija heni mzeba la unabahasha yenda zahe emana la junronzi ani okana hini sajonda maulida bala sidekina kana paronda tafaida bala shado chokende ajaze ziri rabana rakaushia nerlemba yunu yaweze mali zila zokansi ukana na simbuhe ndoni kawanru wafanya dahula yabuhunu unsima leka umbuku jwa bagabo mila au ngabo ada yabanga rijojo urumi ya giri lokana emruweye hifa karna henda yuzabali shakabatila kana mila hawada yonga mpacho nikote ngweni nikemine babari hangu na yori jarifa ya tartibu hunukana ngamtoze mali zangu tilola heada tilola heada ya hunu tilola sali titowe mapesala huishamralo la 20,000 euro huishamralo la 30,000 euro shabale mruola hedaranga mapesani kawaru shabala kajangaria beya halola mrumishe bahi yendola hemenya heka unwanru wala yodeli resho mwensinu yabola unga banrobo kana banaba he zango zinu zirengwa ne dane mila yawe moto ya lola hunu yatoa mapesa yani kawaru yafanya mashughuli ya sura konesewa yola ngamdomo ekamumlaba wala kujono kwendri kola kamjamlaba kana maudu kamnamni develop ya joka muhara kana mimi ti to mali ti lola ngamidabile babani hango tangweni shabo ikahaja bala rakahaja rakakaja janyi kamjojo kahaja na balari yode mane kao zendwela zilo banu ritsanga nyoma ngweni zukasina mvu dokai mwana ulo banu na we strategy birawe yabo ngoni saukana ekemana woi haja randiso mni develop wote ngweni yabo kana ukana hamwende afanya ada komori taratibu zokanga sima la kijeni ikau karna ujuwa urenga kutumia haturako rukuye shikomori na zeri rumia ramatsa mandei wakati kawe maisha hunu kana ujo hendelea nemesha hula alafuri janga ranzorengeza ya inferior ni kwa baba walo hunu iriwambi okala bona mrengeze ndogo zinu okaya kamsaba okana ejo da pashoda komori ujo laba ya wesela ni bujo kamhara watino kamwa benuli ya rororo okayimselo hunu mule mwambo kabana biengyo hali ikarisi ya bea jansi warambi okana yejo darange kakar jaranga za bienga ritupuliwa ya wesa yo embabelo kujuelewa iliyari ya wangarie ya rengele jilila dorumia shaho kweli garhadalwao hokweli isuala ya hezebie inusuala nzo ite problemu inusuala nzo imani sewanu inusuala njowani sankode yoka winjini waloba hanu wamba kwa chenda komori winjini waloba hanu wamba kwa chenda zebie ode komori yaba kamsono kanga dora remane kode bure yoka na wewe wani yao zebie ngono ke problemu yo komori yoka izo nizo mwamba ukana bana sirikala komori do aploke na wewe watendee muvuma yenu habaka bati sirikali na haina rogo batuma hadisi wakabja solution yabo ranzi kuna kujoho nda doa na nene mwa daula haona ne sirikali uhadisi hasu ala madalinu yabo mwanzo urumie bwana hapo uritie bohari rikebatima sina wari bloke hono batino karonto solution bana agence wala tsede winyipie agence wala kado fanya mkataba denansi yokana ya agence inu ifanya mkataba denansi inu yokaya vyonge jojo ihoma udu ije uno shawa wala kansi ile atunde zebie hele wala huzao wala nguzo 500 euro va agence kujarangeza pia zila hajafanya 700 euro yode heli seno kuzila wao yode bana bimi tsushobele okana ngarikao banu bijira bila nendrago rikama problemu rumilwa yoka agence wala sido juso avio sha agence wala ngondo hulu bie harma ya airline gondo wenye avio ila hajahundu faida yabukenu kiri kale rujerunde wari rumie yoka bano partiria jau karna salam mana mtukufu ametkiko rijerunde wari rumie kana bano partiria ile 30 la umezi unu kabati mdu jojonda komori ilogiri okana kamjuma bokana partiria ile 30 kabati mdu jojonda komori na wewe wambe okana kabati mdu jojonda komori wewe ugomba kuja kubelo kanga bona isi harumwensi ya komori
na wewe ngokubaluke problemu guyo komori ndo aheze pie alafu ngo ni hadaye yo kabane pie inu bano pie inu agence hana biokana ikakari jenda garujonda solution agence wido kwa agence wi hamadami sendeti onana na airline na chauna chatibu agence banu kan ni hadisimi na ondo na regaze pie nao yo kanjendrege bie banu na nya 500 dena uze bie hunu 500 ni ute faida sha agence wetide jukoja ya ndike solution yo kana evoliru gejo kamil ero maudu haunge joka 500 maudu risi hadalane yode mana naboke suala ya heze bie rajarahima bana basairu ramba wandu atipashie ranzile 30 yo kama nzomani mwane nyina wandu kama nzomani nyina wandu kaka barwecho atujokubali kamna ujue swala hilo mwirumi harumarugo za mila mabenu adana mila wairenge wanu waze wa mila warenge ya feri yinu kanijopashia ngwa jumla ya mwanzo mla bure ukabana kwa jaelewa yokaika kweli waze wao ngwao nao kaya zero ngotile na mnainu no waze kakweli teno waze ngwele wao kana bana problem yokale biengi yo hali ya problem ilo banu ngyo harmensi hatu kaya inuitifaki ya ruma hadisi ya mwishiriano ya nsi na nsi wa Joseph yinu endarmensi inu mwanadamu ya tende movement inu kaja kubalu kangabo raisi harmensi inu harmensi ya Komori yamo mzee ngo kubalukana wo ya jahimba bana ambo kana problem ngyo na agence ya agence de jukonika solution yo kana maulu kakarjenda renda Komori iyawe pienge jukarahisi no izorabu oka agence walange hamba mru ya kansi anzofanya business ya uresha hai ibenge mimi kama nokane suala heze pie ilu suala ya nzao rijirka ma problem maudu mruende ambe ngurango biende Komori ende mbrazi mru ambe kutsuenda nswenda sabariri kutsuenda barambo kana rukatsuenda na wenado nonga mwana uka hadisino mwirenge mtendeza wandu yoka wandu wao ngo udo harumambana ikawa kwa tsohanza imuwa hedaula nonga mjoka gasarumetsino ngabo wanzawe muwa hedaula ngabo tsanze muwa hedaula yabo yunfwa mimi njoka nga mimi ngamanzo imuwa hedaula sede tsundu mri atele movement yinu we imri kao kaja kubaluka ngabo rais katsuone ne saze preuve yokarabane voli inu imana ilo hali inu agence fulani nambia jao airline nambia jao nsi akomora nambia jao bangumi hivi nabo kana babo nao ka wanudu alone ze problem yabona mdemo afanye mahadisi ngine wanruanu rai mwafanye mahadisi ngine agence bomabo agence ngine ndo mdiko nizo ngozino mfanye mahadisi ngine agence mlawe ya mwende amwe airline mwafanye mahadisi ngine nao mwende mtoe amwe komisio hanyu inu hiyo i hadisi dona nsi ya Komori eselamba le mahadisi yana mjemdo nesokanga mwanao agence yinu waraone sokana kadha wenye avyo wambokana kadha ensi ya Komori kadha render fanya mahadisi sine ensi ya Komori wamba ukana kena ukiri ye biye kadha abo sisi ngarjujo wele wakana ye problemu yenu ya wensi ya Komori uduwazia na jao kangari nao kangari imoru iri unde tartibu ino china show mweri wono ukweli wa heza rungo ngabweze stishahada zokale volinu izilwa ni mrufulana shakero sokirile ongo ne mopuvari ujeba nujombo kana banwa salide asia yo profungo dahu kasimanga kabatutsinzo mrepi kabatuli bomdo nyumba kabatundu uli fanglo bruze problem zamru shambu kujifanya wae che insindo ngoro jojo urumia igiri rijeba nrobo kana mimi sirizia nzia je profungo dahu ye profungo dahu bio kana weide azia giodaba shano chokana rizia ukana karutupa shia mzia ye profungo dahu yokamzia ngio hali yemwe magoma na madanyi mwana ukepienge hali jitihadida hivi mwefanya maronesa preuve shano chokana runjiliane rende Lyon rende Paris rende Marseille rihime habo kakarsoda Komori ba agence wabo kana kakarjenda yabo ngarjo puliwa zempie yabo kabjuka solution no agence tsine jurko solution shejurni ka solution do weye avio ekawa to mahadisi ngabo preuve zahanyu nyinao nensi ya hatu ka ula mkataba wansi nansi muhadisi ngina nsi ya hatu rijueza la wanabo awesa ingarjuju kana rizingara giri au rizingara bahanu yukakasino thibitifu rawona shakena ukiri leo embana yenu mdema mjoka sihunu kasaru mambana ikawa ngari waniao yensi ngabo watsuhanza ngabo wanzao mrengewa la ikawa uzila tete ikaondu himilia yoka kwa jakubalu kangabo rais gewaja kubalu kangabo serikali onru wao manike movement inu
ya husuza bie alafu waje wanabio kana nsele komori abo kamjele ukana de makaulu ya mwadu wadu hambo kana ngela de mumra tiba hisegari ngela de mumra tiba shama bahiru ngela de mori bloke ya mndu kujole ukanga nzwaru miefazi hiyo ya bola uloba nuishio za duskuru zinu haina wakati kana huelewa mujole ukanga banzo baru milwa rongo sheka kueliza ngo zinu ngizo no tibitifu yokana ya komisio inu ifanya hazi yokaye mwana mkomori haelewa ke komisio ifanya hazi yonana na serikali komori yonana na jao yabesa hiyo mimi kamjelewa na bukana ya baba sa kweli inu komisio ya kweli ngamona ujabu ngamona shado tsokana leo karna hoenda kabati prove heza ngo zinu shama kaulu de ala wao no waruatoe makaulu wanoru konga sivana garambula nao kesurwa inu wingure mano nami ki politiki yabo mruoi hamba jana ukana tsibaise gari mruoi hamba tsende western mruoi hamba patika mjona monogram yabo mitsidaba yabo ngamjole ukana mruoi ngonzo nrumie yaritsanganye ili yatekrizi ukamono kana mongoni bweze ngoza kabjiri banu harumwe bana wakahamba kana babajo kufanya kudeta ija kejare suisse wajambo kana bana basainu zaladimuri fanye haurizi parisa dokaya pardon geladimo atarijua hadisizo watolo mapesa yokana rahule tsohole iliri yehe dawa komari kwa jona kangwa tabia ukatona menruwe hila wasonziani izo pia mnugwele wakazi izo nzia zanzo zirumishie no ile isaidie bwana mwanzo mwane niyo ndo itsideheli yakauladimu mwane bwana sirokana irike harumana mne karite mwana mkomori haruma krizi nori hunde shoranzao no sijao kituna dimuri twalie iho yokangala dimuri fa tartibu mwana mkomori nimtama krizi swa ngarivura wo shereo tuma pesa rule emaba wari yaehe wanakomori wabeka batsima bawa swa ngarula wensohole iriyehe ile mwana mkomori ono kakabati nsohole ile asonziani swa ngarifanya tartibu ili hadaye wanru haurambe wandu kaze biengizo 2000 euros c'est vrai kawati mruto ujua ke biengizo 2000 euros shanga rudorambo kana ze biengizo 2000 euros et selon komori kwa jore lewa irizie ritsene komo nori tewaloba la makrizi parce que ngabonru ele wa kana kwa rumba na yinu yoka kwa nojo wade komori ukwasina hazi kwatsina hasara kawambe makalima menji wamba nugo sinji wafanya geste zinji wajuka kwa noparo jowade komori armezi yinu yabo kwatsina hasara kalewo wajabo kana na rizier de komori kuizwa kahanzana zila dokana wauna kwa noeda komori yabo wafatartibu kana batike mrujo da western watike mrujo bahiza gari ani hausiu ababa sahibi na rizier batike mrujo da komori basi biengizo ali mimi ngamjele wakana ze biengizo ali yabo ni kubale geste ni kubale paroli ila ni wadunge yabo wahundu parce que watia krizi armwensi yabo yuzwa kahanza no silena mdai yobange ngamu aminu kesu ala yinu kakar jarambushiana rajabanu raoneswa komorize preuve zeoneswa kana banrinja hunu rinjia hunu ze provinsa zinu gela de mama na komori ya zierse de komori bangar jonda solution sayinu harumanugo fulani hamahazi fulani razifanya mana mkomori kujokinaya shekade kao leoma kaulujao yani ko wazee wambe yejoda komori kujolabwa hatomu isorone mrumze ukoka hunu Marseille kao yotende anugo zinja mzima shuhuri yambe ukanejo da komori mbuna mwangamize yejo da komori njau mrele wakazi la paroli za heila namna hizo fikira za zidefandeo armanugo za usuda ula haki na wanduware mawe mwaida ula no mdukana chojuba ni Mwenyezi Mungu eti wa mru Mwenyezi Mungu eti wa mji Mwenyezi Mungu eti wa notabilite Mwenyezi Mungu eti wa sura za wandu yokaikale weti jaba nsombo dua yokana yejo fenja Mwenyezi Mungu na mwangamize kejo kubali banu mkomori yorari yokarikenzi rikebahanu riwishe mkomori uombadua rikeharmano njema shabo mkomori ka uombadua bana garangami yao mkomori ka uombadua bongo apizo mkomori ka uombadua bozo ngombi na kera babanu zedua dema na rejo dingoni emeshatwa rejo dingoni o wana rejo dingoni ritsona maisha okahena katiribo ze hanywa garchongomba duambi garchongojire maduambi Mwenyezi Mungu bangu risaidio zila mbiri zitahao ebanu ngono kana ujambo kana ejorega bieba na sikomori bajabo buhanu majana maili wapasha vyo hiyo yende angamia ngoja mbele soma hitima ngoja mbele sherehe ya juru ya hevo lila ya hawa na buhu jabanu hombo dua hombo kana ejorega biye ya wahede komori Mwenyezi Mungu na mwangamize yotima kaulu
wazee watu mrisomao nonga mjukana ganyibanu gamjuroha Marseille wakawazeye wakabanu warongole Marseille wenda mbio unsiha mru wala wawenzao waja wakaliteza wazee wanrojina gamjuroha yoranza kamnyanza gamjuroha ngabajoja kalitendwa jina hate kiasi hangu ije yabo ngabo zilala makanga zionao na la makauli ronono wazee wa hatu na zila zitendwa zifanywa wazee wa hatu kaunga tuka msomo maudu karujuju zamba mwezi tarehe mwanadamu makalima yamba au harumeze media zinu zitare kama simzabano mruha bajau na kimrumze na kimoto na kimzaze makaulu mriamba banu kutujanze tarehe yahe ibengele ukanga rona ukana bwa jamdu mze banu guwango kana ijorenga biemnya simbona mangamise maudu bajaba mndriha wanrujana awandu bajana maili wasigiri warenge voli bano da komori wende wangamia mratsilile mratsijari paramba narfanye babanu komori zedu wazahele kaba fumru chamkomori kaja paro na tabu za wana komori watabia hombe na kense rombe duwa mibata juzi siono mastajabu yokana rona ne rombe duwa Mwenyezi Mungu yari sahilishi Mwenyezi Mungu ajale meshake jao shazo motsibili winjini wa hizo duwa za wana mkomori wangamifu na rapize na mfe na mwangamie Mwenyezi Mungu yeremeza mbuda redire kawa Rijana kana banu banga wafio hawa wanuma jana mailiri lile honafiki rabegaro wanomo gara somo duwa Mwenyezi Mungu warem no uzi homru mruzi amruna raili mruga na mo shakaruno jamauru jerumi honafiki na siru obodua mkansi yabo ra wazaze rawa baba mabai jorenga voli hoda komori Mwenyezi Mungu na mangamize amina Mwenyezi Mungu maudaje mjibudi ila tare ya video ngo bala yebze watu kujukaba kama udu sisi rijari jibu kabati utsoelewa ukabienge wali gyo 2000 euro shabanu banu mbulanele wendo rondo e bienge 2000 haungyo 2000 na bahiru c'est vrai bienge wali shabanu bwana hamada inu inkeja kwa ladhimu imelange wana politiki inu iladhimu swarurosho hunu ritsahe wandu koko watsi armaza ferizinu kawe idabula haki we ikatsi dabula haki ladhimu ritsahe wandu rikubaliano kana geladhimu rangalia problem yondaba randise armagence airline detsi ya hatu dera ketsi bafanywa mahadisi rijue wakeze preuve riwene hazi yafanyiwa neze komisio zinu isaile mwana mkomo rikujuelewa sha rabao ke problem yo komori karjanda hadisi sinu alo komori komisio inu kena ujue da komori afanya hadisi oyatendea komisio habaka kabati rais yabo solution ngejuko buhaje yabo ngarichukore ngabieje salamu na mtukufu kiki yabo ngari yema udu karijalizia ngabo solution yokangabo preuve yokaneka karjanda bana wakati fulani ngabo solution kana zepianga chukara hisi kabati yabo kamsona kabologiri Hulogiri yokangara nzori jeri balili wabanu ramblokana yanzo afanye mashuli juillet yanzo afanye mashuli juin yanzo de komori yanzo afanye kana ujanda komori base bien que 2000 euros c'est vrai c'est bien que 2000 euros c'est vrai c'est bien que njuma yabo shabo yoke jatosha inkinaize yokabo mimi sina hada komori base bien que 2000 euros ngabo commission bano roba tsele komori oui tsele komori yebo ambetsele komore wewe watende movement wangwe bienge wali kwabaka batira isi kwabaka kuja kubelo kanga bora isi na wewe ngojuke problem yenu ngiyo armenti yatu wewe bakabatira isi abakabati namna ujuko paroda komore ndo akenso hadisi leo na serikali parce que kuja kubelo kanga bo serikali kuja kubelo kanga bo jao yabo ngari solution je yabo zo iloba yandi lo tsao garanzao maulu mdarenge biye mwa 2 mai au mwa 2 juin ya begodo komori enda hunde mruya tose mradabu wanruwa mane sulabie izo ndizo msahao wanruenda aeroport ndila remana nkode shayo tsikesto kamna jambe bana basainu ye adana mila ya Marseille irengeze rongo no ye adana mila Marseille irengeze rongo eza preuve warone sabanu gasimanga weimwana enda fanya hazi ya simbuha yalona programu yae ujuoke piengi wali shaka suona dhamana wa kweli waiza rongo yawe mbaba yenda boma jilisini hawangwe maulida kana mratse de komori shabo mimi njakubali njaele kajanele akarijua so komori
minja ile yokana ai ebanu nsweda ko rizilo arsale komori ye biengi wali embaba woi hambe chora komori kujumlaba bali hata kama wanwaze wakahabe swala hilo wakaudo hamba ukana kamra range biere komori Mwenyezi Mungu nawangamize izori ziwono bana nsweda komori c'est vrai eso lisongo dahu eso lisongo dahu bibini monoi yatende muvuma yino haba kama si rahisi. Salamu mwanamsho wangu Fatumia Hamad. Ya mimi njaelewa abilo bahandeli sahuba komori. Narutunde swala nuru. Narende mbiyamwe swala yinuru tijera hadalwa. Notsu kamia mwaborende komori. Mratujo nelewa naba kana wongonzwa ziyaru wanrombe narise komori. Ndugujo jwa hamba. Shawanu wanrwanzo rumie ngono mjinga tsoi tijamba dobi na tsumbulo kende jaranzi. Mikado katsina dumbani wajinga mu blokera dalali ujoda habari za komori au ihododo au dufanya ujinga wa kuno jambu mjinga hata kutsina faso yorongo ashango jo wawe daba yabo fasirindi na kofi la juna la soholi dala jinga to jahunu azoyo warenge bwana hawari baibu dahu kena ukiri na mrambie maana mwanzori tsede komori na mrambie maana ze pia zilo hali na mrambie homa henda na mrambie komisio hanyinu zihazima fanya shizuro kana mjema bekana tsede komori iritsede komori je salamu zikwangu fakimrada kama zumije mrirumie zabarindri keno kiri mrirumie na mbira kene bwana hahe kena ukiri mrirumie harumwe bwana manzumru banu ngasimangara mdungoni pazapa keno ukiri mjema mrabe makalima mrizunguse no keno kiraliyo ebiengi ali solution dahu ritsende gidahu karaka ujonda komorie yaya kakarjenda solution dahu mfanya mahadisi namba ya komisioni ende dahu ifanya mahadisi dahu ibala istishada dahu yokawaja warondese banu garelewa ukebiengi ali shanga lazima bakasimanga hunu lazima preuve lazima bake preuve zozi arongo shatuno kaneze ye milana sisi ya gabandu wazir tsene komori no galadimori wane preuve preuve ngyoda komisioni fanya hazi hindri shatuno kalere komisio hanyu ndemrenge mruko yende atende dabla haki hunu habakaja kubaluka azali al-imam azali rais habakaja kubaluka ngabo gouvernement ngwa mjuwao kane problemu yinu ngyo harmeti hatu kaunu mkataba wansi nansi demane bielo hali emruwa kana kujua yende afanye mahadisi dena serikali hatu pasku kaja kubaluka ngabo serikali wanduwanu wao waparorambia yokaba batika mrujo posimba hindu batika mrujo be hagari na rikarma krizi wanduwanu wao mongoni mweze strategy zao wahulu tsohole watoma pesa ulutsole wezi ile mara yawo ne krizi wajojosonziani wafanya taratibu shereo wahuyu wafanya maluni shereo shija ireo shaola ilo komorambe kabatsima bawa ze strategies wabiri pia no ili bakebaya yababa kamnoja mrumilie harumaze biye raili kamja kanzira tofautisha umkonsi wa hatu nezetabu za hatu rajo kana zinu zabali rajo kesi ya sabali shanga manzo mndenge wandu kongo banunga wanu nasi ngwarirema ngaboka batsi daula matendeza mwabana madaino njemrirumie mdabari simala bano kena ukiri ebonge izo manzao kama zoma wane ndo wana komori na amiga mwabinu kana raili kamja tuaze preuve zo kana karchoda komori bari fanya medicine ya komori karchoda komori bari fanya medicine suno we avyo yinu karchoda komori bari fanya medicine agence yabo kama tumde mwawane na wanu no kamda mshinda ye kiasimlio no wakomori walor mensinu ilo bayade ljujira maze za aeroport kabati mrujo kubali yo kamlaba woi mlaba kamnoshida mlaba rumajana maili wala kamnoshida mlaba rumajana mararu wala kamnoshida mlaba rumajana mani na mrejeidi ngoni mwende mwa kensi mjukane problemu yungi wa armensi ya komori na mdema hadisi ngine madhamana walo komori komisio warujo labie warenge baadhi ya wanru wende ndo fanya mahadisi mbira mwe mahadisi ya lazimu njemronese salaru kubalukana wanu kwelinga sarma problemu fulani hata fulani izestisha data zinu yabona mjo narkensi rifanjau haubonga basoliso fulani chanzo kana komisio isodo hayabo kana telekomo ribatsina istishada afikirukana emada hiyo ikaza kifu bengwa ngabo jondele wanai sha wajukonele wanai wanlapize amba de mjomba ula kazale kofia la juna la sohole
usiuho kama hatelefoto la hama mrusiuho yanzo kali yambe kamidaba na yeka shida tsangezi nabao ngamu aminu kagete tv ya mumra manduho kanoja jalla si wakati lalema na mbloke ujwa dabari za komori au malanio edado fanze kumateriza ulaba habo wazoea shaka muaminukana emada yinu bakomori iraili le jakanti ra ifezitswa rafikiri raone ajali juko jiroso ni shaka ranzori ketsiba nurudo kubali wanori rohora na lawe rikamade mse ya siparoto mfano banu abo mse ya parozaliwa baada zaliwa abagoda hule baamfi ya jani kemzade baada hazaliwa asimoroni eda parsa mandamanyo na lawe katunjo lando binda lawe na lawe wanduwa jabala kwa masewa hazingarwa endabi hata fatsundaru wala kansolidi shere wata kwa tuchi Paris ntwara ntuyane bala habirojo dawoni habala mapasiba na ebanu atsede moroni sisi parsa mandamanyo mtu shanroba na lawe bangu swadumu na lawe tsifufulata emdariala tawa tsami sijanga monao abonde afrikana de system razori tilwa wenge afrikana swala hiyo yihisa handaranchi yerdirelewe harumwe bana yinu watukufu nga mwanawe bana yinu heli ya daraja yokai bana yinu ya daraja ya ukaya kasibanu kapatsima na mkomori wele wambano ngo ikawa haura ngombavi harumazila duskuru kamuru kazifanywa banu shazi duskuru zilo banu na mwangalienro eni mrujo banu yotura de response eni mrujo banu ukucho jajada mmono yokangarila pizi wao ngendo hata ewaze watu watsanganywa wala hulwa ngendo hata rila hulwa sonti pia ngendo hata rindwa mbuzi hiyo yasiri heli ya wana bwana yabo mbona jiteklaro kamba mjodo cha banu nela huwa yokana banu leo harmansi waruko atacho parokaradhi wonti pia karna uparbengo bana basayinu nyimabawo al-imam azali rohe eka al-imam azali roha maudu wachojo hima wandu tena wamekaritsi radhi harumansi wanuka ruparo karadhi sonti pia ngamona ukanga bobanvi wandu hunu waridi tena kwa kontreo yokada zebie rogo zebie kwa tutazi juwe wa kontro hunu ya mnugwele ukana ngasina wandu lo wandu wana webana wawani yao kote fulani shabani kataba daula haki abode hedi tabu ya mana mkomori iki harumo haki si wa komori si unorulamo ntiyinu rabaga sina biezali ya wela dhimu irihimilie ila tabu ya hema na mkomori hasonti pia batina politiki mimi ngamanzo daula haki ya bansina ujabani ni shewandome kangaranzoru wani ebie na beyo safira hangu nukoza bie umimu ndena abu mimi ngamibanuka kanaratowe muhaye daula hakwete fulani ni mrema oniyo kahandhulumu ngabo mrumo hatu yolwaya ngamina mwanama yolwaya muhimu mwanama yolwaya abonchwanzani wone woy mwanama yolwaya abonchwanzani wone raisi woy na choro shaka kweli tabu zamana mkomoni tsaziju ngamona wese kote hizo kamjaporoshi ya mria jamanu ya bokana wanwana komori kwa sula bahiru geladhimongi bora chao haki ina ripare madhomana wajukanza rumemba udu ne madhomana alomo tijuru ndesolisio wana komori wakeja wakaranzo haki no weta fara hao umuhimu basenkodo yabo mnugwele ukana embwana inu ngabambi wandu wakansibanu hakoteza hawanzwazi depande yokatikana mwana maholwaya umuhimu mhoda bulana lawo shawansu wandu kongo wanamukana banu inu haki eabili ngabo wandu walobanu wanzwaji dihansukana salam mzee wa haturu tukuzao manswab masuri ngabo wandu walobanu ko heli mriele wao tijera dola bakomori ngabo wajideklare manga monao kahidusi kwa juja banuzidwa wala huwe wala pize si wasema na tunja mwisho hiyo dakakana ushinda kedusi kutsodorenga lesone fungeshi uno nejane jibubani hangu bano na bamjoba hokaja dola we hukajao ndo butsona pasa amjo shida nje bano enusi kutsodojane to rogo za wanu na bajao nela hwa wanu ngabantu wajihansukana yanuma bagamwe nao kaibara yinu yende hata bengwa batsu vambala benashati hoyi bisibala zalidi ya mhulia babalange balangutso waswifu ngamjona mruge hunu enda heji maudu au lende heji ezimali za daula haki yende helirilo bana yokarele wakana hama ekati janga mswifu haunga mla huo yabomjodo hundra faida yabu tijiriri rihadalo banu babanka jabanu rongowe insudo kari jabanu dola hulana repulana magozi yitimbana kartusomesa karbowarishile kwa tundra faida
shabo hija daraja ba ni mria na direct engula hondo baba hana kensi mwishili yongula hondo ya haba mjoba kajalola heada uambo hao kwa dola baheru uamba ejau ndisilo ban yabo akomori kwa tina barugo wastafidio harumazila director fanyao shangasi banu ndukatsuwa na haki hata ndukatsuwa na haki wani wao hata shanga mibanu bamihanza sambi ngamibanu batikana mana maholo haya ngamibanu na banu leturu sina ujwani mimi nikena nzaya ngamono nzaya nione ngamla amibanu ngamtabi ho mina nzaya nione mrulona nzaya hula ndabo kana walange nzaya ngala dimo walale mbahiro balanga mfoha nzaya walange nzaya na balami ngamina nzaya amjuko kubalidaho ngamjuko kubalidaho yoka mimi ngamibanu ngamina nzaya ngamtabiho nsuna beruna hala halafu nione mrulona nzaulilo hanzaya balola olando lona nzaya olande aladhimu ni mwanili ai ile bana bokana idaraja himbana malahuzi na mdemo angali harma direct zihui na zihui izafanywa bana mjo par sabe direct mengo mitsano leza kibina damu shaze direct za jabanu yesi muna chujalumu iso hatu uribire ndo shanga bando lona na kwini banu watu jo paro samihi bamvi amakalima lawa banu wanruala pizza rubanu wanruwa jomba wanrubanu wanruwa njawaza wanrubanu wasekuwa wabezwa kawana maswila zopia mimi kati jabanga njombaba mrubanu hamza zamru haumiji ya wanru mimtukufu mjamalifu izo dizo mwanzo mdore manu kotibano izo ngarizo na ubanu msona mramado lolona wanakume kwa mjoka wabese mjomba ola yakaonla huwa banu wala mri ya saya hata halafu nswa minukato wana wa mzaze mzima shawa azahula sola hadata gusiwo holemevu ajabangu chopa magozi mitsina batsurele dziwani kemrosha yende faso minjo shidani hujibu shatsina haba kawenda upande wohisa mine mzeola ibangia mimi ngamwelewekana gasibanu mrajila mwajita klare ukanga mamjobanu ndo pawa ndo magozi ndo jabanu nisukunera ndarumba nda rubuzi lela wawanu shaminje mabana dabla haki wakamimi wambo kuimbiba na dabla haki uandrongoza na huona zo ambao na huona zetovyo fanyao na huona ulapizo wanu na huona utsona tamru mstahiyo kemi ndo jukondro hora kemi na waru mangwana yabo ndo tsoko kensi yabo mimi tsina batabu inu ifi eni sanjoa na huhea utula habari za komori na neshile endo bula hula leo ni kensi utsola hwa mata ulemewe alafudo abo komori kamtsujua karjoda hu yamjuha sababu hili yamjuha fasodai gamjuha morali dai wanika gamjuha strategy dai gamjuha mduga no daubi minawe mruemba manu tsungola hawanu mruahimba manu tsungola pizza wanu yabo gamjuhoje yede bana kawze direct kaundo zifanjao mwanao kana manu abasa zirende ha yo kana mrungu to gubulio mgubwe telefonahe iliyeshe mri ala hulwa yeshe mjiwa la hulwa yeshe mzaza mri ala hulwa bas mrardaro alafu hizo katushida zareleza bano kamnugara mabanu ngwendo bio haruma rongo wa unga haruma rongo mrukatsi wakati mrajeleza bansaba riru rona mnaim bangalaze director zabaha ongo tsugofanya tura direpos ongo tsugola hulan ongo tsugola pizan mi de chao wo hanyunyi chao ni tsifen chao we kuja fen chao mzazaho ye chao ukaja wa kamoto balawe parofen chao zobe hili ruloban bawa lokomori warona ruba sawala arwala duanzoensi skitifu arwala duanzoensi ya maudu kejao arwala duanzoensi maudu ke ikena daula haki arwala do jao wenge iyo ekangaro nao kana banu yinu de namne jukori kaudhama na isaidiensi nsu amini na releo ba komori ritijeru kubalu kanejo jabanu hatodoka ihazi yaho la huwa upua udea madhamana udea hana mnu hausiu hajau wala mrozweti wala udhamana wala mrusikinweti mkubali yokara wende manadamu kongar kotsuru mdunga alafu maudu ya dori rabahiyo nanzarine membuda yake hamabala wala ndemsewa hatumbaya hatu yarile lari lisatara huwa alafu nguru oblige kana mjuhe mwende mahime msebaya na mjuhe matoe ezi yode daraja haja yokamundrema ko ngamundrema makotsi
ngamonao kama mru jao alafu bangu mimi ngamjoda daraja mjodo mwambia nukana mjuhe hambuda nemla huwani banyu bangune onokana banu balanga nemla huwani abo nyinga monoka midemse alafu nemra nimbuzi na mbwana nemla pizani banyu monokana balandela imbana wenge bana yinu ejukola hana la huwe mla huwa hata kamchujo mwiswanyu ndrini mde hata mwaba hata na mtozidi wakaye yode balezi eni mri ajibalo kama ujobanado pa magozi yela huwa yedea yode namna mwazoea kamnopa bumba ndo kama namrushindwa alishanje mwanadamu kushindu mshanje le bumba la hae ya loni ilo yopakazi hwa ngeri tidwa shangaya kanga malahuzi ya jobanu na zidwazi na anashe kwa tuji stay wajobanu wala huwao na anashe wajita ma Facebook wajirodo hamba banu urajukonja mbebo ni maudu na uri la huwa banu unofanya sinema na narohombi kama bala jao wenge na mtodu na mdunge uwo stari uwo alausa huwa balo sanga we mndu wenge na mdunge namna hiyo shanga mjukana yotide heli ya bwana ke na uparoheda yokanga mjobanu ndola kwa wandu directors lobanu arma directors shihui izomengo mitsano za kibinadamu shaze directors lobanu nugu jobana rimba hiyo haurumbe macho hala kwa wandu bana hatuna sejemu zidi bawe watania waduazo kana balanga somesoa na hatu ngari somesoa sizaba banjuzu kana mkubanu mwanadamu yehenda hauvu vanuze nuko zinu ze directors ngabo wazadisa ngabo waziona wanjia ai vanu mrujo tsanga ndena tsange vanja ngari tsangao wajao waje warunge vanu ripema la hoya dunga risalisoza za hatu risalisoa jomba hatu rijisalise heni mratomo ya nyemba nguo yende daula haki haundo ukweli haundo suja rutsa hao vanu ebengea zidi ya sheikh na rendele zidi ya sheikh na rendele shangar jokane mwanadamu etujo bulo hetare ha kabatsi jojo kabatsi mdu jo hufa banu ya warenge tare ya dai karemne keyo siso jom niketare ya yare hansi zayo rujo kodum rehemu hiyo kabatsi mrati jo fikiru kanda mdu jamaudu ni kwa tarehe ya ukare wala watwania wala narkera watwania wakala huwa watwania kalwela pizza watwania oni kandu morali hafanyo suja wamvu msomo mali wanadamu mrujo kana leo nyezi mukatsorini kapia nsina msomo shahani kamali nsina mali shahani kafikira nsina fikira shahani kamvu zopia zojurumisha taratibu simpaka mraje banu yala manyanya yala mji yarende manyanya daba ya salise wanru ya bejau kyabo ndo jukotsogeza mimi ndo huria haunu ureme kotsi hauna mbeba njao mdiwazo ke komoria jana sile komoria leo hale mrakorogozwa ni mjomba nso mruhende mrakorogozwa ni mbaba nso mruhende mrakorogozwa ni mzaze nso mruhende mrakoria umji hakorondro mraya hakoria jaba korom eni mrugu tsofanyezo ndo masilaha kabatsudo amba undo mra wa hangu kwa jomba jam kabatsono ka undo mji wa hangu mre kabatsutsa ho mru ya feluna bahata wa ila miji ya hafiluna kabatutsa humru gemra jako sidere mru kabatsuju kwamba kana wengu nsaho ibjomba woi jukwamba kana bali mjomba ngunsaho hawanro mraya wo hafile hanami hawanro mji wanwo unanza shakinyume yabo wala ndo hola we majaya wakaturonu o mji wa hao ndo tungo hole majaya wanro mraya ndo tungo hole majaya siparumnika ni suala banu ka dunia rulonu yabasana mauzise mracho la uza ujomwanzani wa Facebook banu wabego pandumo mjini hao muzise heli ya hema na wala ibala isufaula yeje ibala liwala yeje basi ngojona a 90% gojwa bazi kamba za hahe ya la hulandro umru mzima ujoda parise ya dokana bala wala ya kuvre ya toshelea dokana na niba mji wa hangu na niba mwana wa mji woi juzi banu ngamdo atonambia yenda uzisa mru basi mru huo hamambiata ndongo kwata Allahu alam ardani fubulani mru namruga mimi na ibanu gunrongozo banu kama mrongozo namjufanya fanya kwa dele bumbala dimana bakana banu yuyengo mru katso zinabi bala kwale jimbo rimenye hazenia kartina ukomori wa utsanganyifu kartina ukomori wa kweli nafunga na zordo rumila no nafiki ila de mana hale ni mrero ha shamro shelabo hao
mreda fanya ze mashuribo hamru wanro haze nyumbe valori le bakibo mjiju ze malizila ziba kibala wanro akaja ngamona wabasa gotsora mdala wahula edalo la hula wala la wahula edalo la hula ukanri eni mrugutsonokana ngamtaoi bawika tsanza nione ngamtaonde hunu watsana damu amtawa nunu yedela raliyo yabo narelewendu kana karitsina ubinadamu ngeje dwambo kana vangari watwania vanu mjuko data mrutada shukurano wa mru gemra jo shukurani mjumra jina o hahora nzi kwa tu shukuria kwa tu wona hindu ngamona wese tobiambi sambo vanu ngafikiru kana leo ndo jo vanwamba wewe ukaja uhanyo hoja wala mwambani mrumdao wala kuchombane mo hao biongozi nguzila zondrabu ngamtsupara mruban sabebala mru fulani wala hajibiwa kwa binadamu rulonu hakati bala hammenyenro behola fikirizi la kweli bada wala mrumo mjini hao hajabano hado bangwe malomo ngamhujuonro ohanyuwe wabaka wejao na zilandrabu landu binadamu rilonuo yejo tede ukase hadani ya urede mrutsihiru demo hanyu kabati mrumimi njajo jipaswa hitswa raili tsadisema banu yokanjinike 90% au 80% yokarwake mwana mabanu yabegu parumrumo hatu homjini yabegu mwizisomi ndoli da marunda ndoli da marunda mema amsoli ndani pare haribanu udohiba pine haribanu wakakomori ukajau haribanu kakomoru kamrumshe haribanu kakomoru kajau jodi suna jolinda njajolinda rugo zurajina haribanu wakakomori zenkuhuza wanudu enda mioni zo wezubo milimani iho sindizo juambiwa yende heleze roho zatu ziliyo tipia chamaza hojimli fundu binadamu rulonuo waribaki arme miji ya hatu kuna uenda mru ya rohende mjini mawadu uzise mrongo ya uzise manadamu wala kamwana we marunda ikanga mabondrabo na mwone heni mru jomanu mwambo kutsambano hanyo wandu wajowe wandu wevumba mjomba mru heli ya hai wevumba mwana msha mru heli ya hai wevumba mru heli ya ka kutsambano hanyo tuzisa mru hanyo anabacha udu binadamu rulonuo irabutsanganya abo raili wala watungoni hola majaya otudwa jiko kubarukambi watwania mru ka watwania abo hahe oba mru are mru kotsi gemra jambange watwania bonze benge kartino watwania kartina ndrini shana rujukana ikakwelize director zinu mruji tole ajatsange ala hulwa yala piziwa no atunji mana mru sheka mrugu jobanu yajado abo kana kujwa jala hwe wandu bunaje bende director ziliyo wenge yotsimba na ijoparo dabahanu ikaumendo dawo adana timis kamjio suale kao ketufana na yinu katina wakati mwinji suale kao ngamjona amjio abasa yinu juzi bantifanya directe ya fundi watu au fundi amru ambaharia fundi samahani si fundi wangu mimi ambaye fundi anatsino jambe fundi wangu haizi tendwa tsukanga mposheo shahezi tendwa nezi afwalu kaode zifaishi hao yamantsino juwa mruko ngwanzo yaramene wandu haru marongo za hatwari ni mimi ni accepte ukana yefundi sina ujua juzi banu sijaba timambiani yedua ya hasbuna Allah ni'mal wakil ukana titoaze dalili hata timambiani ukana yedua ila yedalili kao isihi harumwe Qur'ani desa ibesilamu wakavahanu ema munafikina wa mjulahaniha wakahanza ondewa uwe ema silamu emesilamu ademiziza hoomba uradi wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil hasbuna Allah parce ngabo hasbuna Allah ani wakahamba hasbuna Allah wa ni'mal wakil wa ademiziza Mwenyezi Mungu hawajibu haluma ya Qur'ani yokana timjibuni yedua ikao duma kauhiomba node hasbuna Allah wa ni'mal wakil yokana mvuku ardi mshindiwa na rukondo anzwa jawa muweni yongi harume Qur'ani ija ola fundi wala kwamba kana ye dua hiyo yoke jawaridi baba ndongi haruma Qur'an ajaban juzi hajaka tabahiyo tafijo de dua ya Nusufu Shabani yo gela dhimomu iombe jamuna jao amjokano wakati jebanu jeni some sha holi hotirengo wakati mwinji abodo bire namna hiyo neshele Zimbabwe nroho yedua ya Nusufu Shabani kanako utoa dalili ya yone sokana ngabo dalili ya Qur'ani yone sokana iwaridi babahanu
kana paro jana hadithi ya mtume yaoneseke dua hiyo iwaridi babahanu kabati walanga mumlido ya jebanu ya toe dalili ya hedua hiyo yokaye dua ya hedu Shabani ila ngabo iwaridi haruma aya Qur'an fulani hawiwaridi haruma hadithi ya mtume fulani kabati wanajiko shida aunga mumlido yaje mafundinga nyima zaidi nganyapo no hiyo haide hairenge haitini ya wandu yo jau na mshemeze na muombe shaila ya waridi harume Qur'ani hasbunallahu wa ni'mal wakil habaa yoke jawaridi mbabahanu yona mwiransi bayo yo bid'a yo wakati kaunga rujuka bid'a yonde ibada ya haja ikaokeja kaya haukeja mtume kajarone sayo mana kama ndo tumba chabo garilla bid'a simbahi rujao de ibada ya haja mtume aturonesa yonde ambao bid'a sijana ibada nyirwa jina kama mtume kajaifanya wandu haba iyo bid'a ukamtume kajafanya ya ibada hiyo shagarujuka na mtume hakadene mesilamu wakade miziza wa uradi au uradi huo kana dua hiyo hasbunallahu wa ni'mal wakil ya huyo tibida ko wakabatima na mtume wairumia wazima katsone sazila none sajuzi zatu Aisha radhiallahu anha hakaida miziza wa uradi hasbunallahu wa ni'mal wakil sayyidina mtume Ibrahima alayhi salam wayarengwa kavuruzwa rumomro hairumia hasbunallahu wa ni'mal wakil imvukisha ahundu baridi na salama haruma umro ula kajaba imvukisha hasbunallahu wa ni'mal wakil unjelewa yukararone sasa dalili hizo emafundika mwashukuriyo waonesa pia wakontre makaulu yayo kama nadamu uongo abo yedua ya henu Shabani ila ndio lazimu na yoke jawari ni babahanu ngena rensi rijerta balibala babanu owadunga wazenu gozinu wanwaruko bamvi ya hao kwa jashinda wabirashioni bamvi ya hao wanwaru wanzwadunga zenu ngwaba sainu watije wakatsa doba kaminsu jwa mdungo dobi leo ingu chojamba jao leo ya jamba jao leo ya jamba jao leo amba jao na zinuri rizeshelea kabufti wa hatu hakauzaba Saidi Twahir Maulana hakauzaba yenye na rudotu nde mafundi wa jao heni mruto darasa na julwa yewe yalanda oya soma ndahu shanga monda wa basayinu heni mruguto habaru bamina telefoni sijaban siranga mna maruma tikaza al ustad Sandisa hatedu wa hiyo ya heni Shabani heli akawisoma bismillah mashallah banu waka yakaladhimambe kambai hizo pia wafundi wajao mbruna ile ukana ni mbrugene kiasi hahi ndongo mratujo shida zimebea mbruna tawe ikanga muno kaza ngo zinu sila shida zimebea na inu denzi ikanga juru ya sulisho Mwenyezi Mungu yabanga mnangamize wandu ende mana juzi na onesoka ne marabomo kana mankala la adri ijo abansujua fakad afta yabo hatu wasoliso njema waman afta bila ilmi nejotoa ndongo hafuti ndongo watina msomo shanga mchoza baho ujinga jao fakad khalaka wa akhlaq yabo hajangamiza hangamizwa saya yabo ni banantwelewa ukana na kiradhi odoka baraka babanu c'est vrai leonga mjojo na mrungo za somerongo hamba nai au habe wa bantu bakala yukiri shanga bono kuko sinatsona mrusomo rongo gutsomenya menya ranzia mwado ya bilia raru nimbe nafasi shanga mona watanyi mdungo kaptuire au mdungo renga makalima bantu balala makalima mriamba nai mrakwanzambe bajao c'est vrai shakena sodunga pia bantu bakala bake wake dhumu wake kasiri sodunga baada ya fataha mrate kasiri baada dhumu mrate ekeno kiri ono pengiabo kamonukana sijerda nganywa komori gabo afikirukana ze madazangu sizodesa nimenaka na keradhi rongo mratuzi bebea mrasije baba karja bando jer planesheo karja bando jer shidane sina wandu karja bando jer jana beka kada shanar keradhi rujukana rangebala himu arabu makala la adri kaza rongo zinu msuzi jua
Shamba tijambo kanaza ngozunga mzijuo tabalaza ngozila ngondo wajangamize wangamizo wasatena abo hala kulli hali abo wotu binadamu zintsirongo kuma nadamu ngela zifanya hamvu shazenrongo konga la dimomra zifanya hamarifa mrakenge ne marifa banata ze directe zinu ntsurongo kaunga la dimomra zifanya hamvu ngela dimomra ngejamba kana abo kamrungu to directe banu abonge na nkile abonge na msomo shakamemu nganzo mwanadamu yajukana rongoze wandu wasoma nami amjukanya wandu mnangalau banyu masoma nami mlona nkila nami wa wangu shaka mshukuru yoni kamjukana mrujuisha manasha wamru yarongo mrakansi sheria shaketsono sokabani inu daraja inu ankili unu msomo inu jaula mjujabana ndrongo inu ndemsomo nanye hezo komentari za hanyu mzimani pare balokanza berongo fulani wabajau wakati mujo anza some rongo bantsizi somo nayi yode hali wakati mujo ubewa yo wakatate shikomori ngamanzo na berongo fulani tibewa yode hali chaketsono sokara bala kamra jabanu bala mro harongo bala ngena ankili bala jaula na sidena mnai Wengabo watukufa Komori kamtsa usabaha marabili ranyi makahundunga ikao nyujiba neze fikira zangu ranyi ikao nyuhundrema nywa Komori nyotsipia baladi marudu tsazi samaha kangarjoka ze directe zinu gejuka leo tijibu wati jaban tsatsirongoa shamaudu miezi ngwendrenge kakashida jabanu mwisho kana mzeba afariki wengine amjotsa sabaha zimbilizo ntsipia kanga wana mkosa hauna mrongoza nai hauna bajau kanga rujuka singarende siwao shakartuje desa chungula la mra la labala shetwa shiremwa ba mru hafu la labala midwivurwa ba wengela dimarudo tsasama haina kalime kaunga mwanao kana linjia nai shatsifa taratibu ireshalizane babi haruma upande huo watukufu wa Komori garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Salam.